Uwe urang babriu ya ubalatip kerteng kumu bahadur sunar. Alpu kendai senam kerta, hene ke step ula Shah Tynrah hakakwe kekali ke balam khmat escort, yu Director General jong kisipai Assam Rifles. Kelalit ban Tynrah yu te urang ba namar ke jing penher step jong kate kekali. Katkum ke Khubor belayu lum jing tip, hene ke jing ja kelaja hene ke step kalwe tarik rempang hakapor kumba shipau baji shiteng. Hakmat kelar ban necha ke Ophis u Deputy Commissioner Nongpoh, kat ba kate kekali escort jong Director General ke badang boot ban necha Guwahati Airport ke badan yu number ML05Y3232. Namar ke jing penher step jong ka kelatan raya ute urang ba ubadai ru unong samdut nakashnong syang bangla tar hadu ba ulaman saujur kat ba udang temu ban jam Shillong ke surok da ka bicycle. Hadirin bakate kekali kelatan raya unong samdut tar hadu ba katayar nakmat kala bethei. Ya ute urang ba abla mensau lapan kit marmar Nongpoh Civil Hospital nak benta kijing sumar hendrai namar kijing mensau kalajur lapan kit no syaka jaka sumar Nongba Shillong.